Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije amahoro y'Imana kandi turabayikaze inshuti n'umwe abakunzi bakurikirana ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tunabashimira ukuntu mudahengeje gukurikirana bino biganiro byacu buri munsi. Tugarutse tuje mu kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira muziko namanda bategurana nakibashikiriza. Nitwa Prote, turakingiwe ariko kandi simba ndije nyine kenshi muraziko mba ndi kumwe na Rono Gwaruka. Nono munsi turi kumwe bamaze gushika muri kino kibanza. Munsi ndaziko ibintu bisa kuba bimeze neza cyane. Eka twakire nawe ari rya mbere dukurikiranye icyo ukora n'igiki cyo kwiyandikisha rega ni ku buntu. Kora sabone cyangwa subscribe kuba winjiye muri uno muryango. Nawe wamaze kuyandikisha ijambo ni ryarindi andika muri commentaire hekaze Rono Gwaruka ruje kuguteramisha kuri uno munsi. Tubipfurize ibihe byiza aho muherereye, abagize imanza z'umunezero turabakeje, abagize imanza z'umubabaro namwe turabahojeje. Nuko ikanakire Rono Gwaruka kugira ngo tutuze ibiganza turamutse mwebwe mwese mwaje kudukurikirana tuvuga ngo shalom shalom shalom. Nuko rero uyu munsi nkaba ngiye guca ndekuravora ndayishikirize Ange Mutoni Biela afise byinshi yaduteguriye, ndaze turaza gufashwa. Ikaze ni gwawe. Twashaka kubaha kaze twongera tunabaramutsa aho muherereye hose, tubaha kaze muri ndirimbo mudufashe twinjire mu mpemu neza, dutazira Imana tuyihimbaza ku byo yakoze. Wastahili Bwana kupokea utukufu. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana kupokea wastahili Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana.
mu gihe uri kurasenga ugasenga wizeye Imana irakwishura. Imana tukwiye kwishima. Tufatanye tuvyuve
dushima Imana iriho byinshi biratariho ibyatuma tuzi imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu biherage
Ndakatirimbe nahuye na Mesiya ari guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha mwari muzi narahindutse ubundi musha mwari muzi narahindutse ubundi musha Mesiya ibisanzwe nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha mwari muzi narahindutse nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha twese nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha muri byaga narabiye by'ubundi musha muri ya marira ubu narahindutse ubundi musha muri ya magogo ubu narahindutse ubundi musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya ibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya ibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha ahandi mwari muzi narahindutse ubundi musha narahindutse ubundi musha witazire yibwira ati akishimwe Mana
amashimwe ndagushima gushikire mana ubisenga ubyumva. Uzakuvuga bakumenye savuga imirimo yawe mana mu mibabaro bishimye uzakuvuga bakumenye savuga imirimo yawe mana mu mibabaro uzakuvuga bakumenye savuga imirimo yawe mana mu mibabaro bishimye uzakuvuga mubibara bishime akira ishime ryanje ewe mana we wumvise gusenga kwanje ewe mana we akira ewe mana wumvise gusenga kwanje ewe mana we akira ishime ryanje ewe mana we wumvise gusenga kwanje ewe mana we akira ishime ryanje ewe mana wumvise gusenga kwanje ewe mana we pianiste ndakumva yego kandi ewe mana we akira ewe mana we wumvise gusenga kwanje ewe mana
bakumenye savuga imirimo yawe mana mu mibabaro bishime sakuvuga bakumenye savuga imirimo yawe mana mu mibabaro bishime akira ishime ryanjye ewe mana we wumvise gusenga kwaje ewe mana we ishime ryanjye ewe mana we wumvise gusenga kwaje ewe mana we ku mutima akira amashimwe y'ufota neza igiye nagukomagira nami waragikora yego asubije gusenga wanje bana we akira indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe yuzuye ibimota neza igiye nagukomagira nami waragikuriye asubije gusenga wanje bana we akira ishime ryanjye ewe mana we wumvise gusenga kwanje ewe mana we akira ishime ryanjye ewe mana we wumvise gusenga kwanje ewe mana we bakumenye savuga imirimo yawe mana ibabaro bishime sakuvuga bakumenye savuga imirimo yawe mana ibabaro bishime sakuvuga bakumenye savuga imirimo yawe mana akira amashimwe katubashimire mwebwe mwese mwari kumaradukurikirana akaryoshe ntigahora mwitama murumva ko byari bimeze neza cyane ariko kandi dushimire uruno rwaruka twateramanya rwaduteramishije muri zino ndirimbo ndazi ko wahezagiwe turangije tuvuga ngo mwami Yesu akira ishimwe ryanje umuntu wese ariko atanga ishimwe ryiwe nawe aho uri tariki ibiganza ngo mana akira ishimwe ryanje ndashimiye umuntu wese yadukurikiranye kandi twadushimiye naba atadutiramuye kataduze ibiganza tumwe tubasezere tuvuga ngo bye bye tuze dusubire duhure mu kindi kiganiro kizosubira gukurikirana ubutaha ciao ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.